Mlad zet od Radoviška Topolnica so sekira se obidel da ga ubije tatkoto na soprugata. Kavgata i netrpelivosta koja među njih trajala od poodamna, puknala vo dvorot na semejnata kukja na testot. Zetot bil so potenki nervi pa rakata mu trgnala kon sekirata, a ta nekoliko pati završila vo slabinite na testot i to pred očite na negovata kerka. Nezino to prisustvo sprečilo pogolemo krvoprolevanje i verojatno to mu go spasilo životot na starecot. Zašto zetot i testo toliko mnogo se zamrazila je prašanje semejna rabota, no ti je zajedno ne izdržale nijedna godina koliko što mladite bile vo brak. Policijska ta istraga našla dokazi so koji zetot su inicijali MM na возраст od 23 godini go somniči za obid za ubistvo, za što toj veke ima i krivična prijava. Osve nova, vo najava je i brakorazvodna postapka, zašto soprugata ne sakala da ostane vo brak so nekoj koji krenal sekira na tatkoji.